sa papagayam dito lagip tinapalabas ni pagayam tayo nga edit. Sa kudahin nga ti surat ni pagayam tayo nga edit. Dear Manong Nemi, nung maminsan Manong Nemi ti ayat ket minamauyong uno ko saan kunada ket love is blind. Taorin no saan tayo nga kalikaguman ang mabalin kuma ang mabasamag. Orin no madlaw tayo nga tayo kayat tayo nga para kada tayo ket di na kayat. Uno saan ket namnamayan tayo nga saan nga naikari para kada tayo. Ngam tinapud nung ayat Manong Nemi ket nasakripisyo met ako nada. Aramidan na ti amin. May laban na laeng ken may patungpal na laeng datang ikis ti puso na. Naalas ka nung unay tay babae Manong Nemi nga mangidel-del ti bagina iti maysa nga lalaki. Nga manyang aron ti mabalin na. Wano anyang aron ti mabalin ti babae no talagang isumit ti kayat ti puso na. Numampay kunada nga bawal wano saan kat numampay kunada kat nakababain wano saan kat jaklam mo. Adanak maritipadas ti biyag kinayat nga kahit kumat nga iburay ti dayto nga programa. Nga dahil na digabo na Manong Nemi nga kahit kumay ito may aglagip na palabas. Dahil digabo na nawapin nga nagsurotak, tagidawek, iti panangkibin mo kanyak, ngagsubli, iti uyang tinapalabas. Kapsagbay nga rin ti amin, Manong Nemi, kablawan kayo, tinaragsak nga nagasat nga orasyo dita Action Radio DCJC. Nangruna kang ka, Manong Nemi, nga sikat itimun dito yung programa. Kastamatan, dagiti sponsors, dagiti dumdumungeg ka nagbibuya. Na baga oras tayo aming nga sangapada. Kat kastuman nga rod Manong Nemi, nga rugiyak taglagip tinapalabas. Nakariing akon, adan puot ko, adan mangeg ko, ngem, nakakidemak pailaing. Kaya di agmulagatak Manong Nemi karkarna nga siled ti ayan ko. Nakaiddaak Manong. Ngayon di ti waras ko ti panagkitak. Awan ti sabali ang kaduwa kiti siled no saan nga ninanang. Nga nakaturog abang banbanday kanya. Adda kiti ospital. Bimangonak Manong Nemi kat nariknak ti sakit dagiti susuop ko. Ano niya tinapasamak kanyak? Apa nga dak ti ospital? Apa kastoy ti marikriknak? Napuutan gayam ni nanang ti babangon ko kat ingawid na. Hoy, edit anak, edit. Nanang, di mo pilitin ti bumangon. No, di mo pa ikabailan anak. Nanang, anat na pasamak. Hospital ka di nga talaga dayan ko. Di mo ka di malagip, di na pasamak. Nga bunga tikin na garampag mo. Nagtibaog. Nanang, napasamak, bunga ti... Wen! Nusang ka kumang nga naipatipap. Nga naiduron. Nga imo na nga nagdisuti patong mo iti semento. Saan mi kumapahilangan na amuhan? Amasikog ka? Amasikog ka? Amay sapay lang nga balasang? Nagtibaog. Ano natin napasamak ti anak ko nanang? Ano natin napasamak ti anak ko? Awanin. Saan nga naikaring agbiag dayjay? Nga bunga ti anak ti baog. Bunga ti susapo ya. Naregreg ti anak mo. Saan? Saan po na dito nanang? Naregreg ti anak ko. Awanan ti anak ko. Awanan. Saan nga po na dito nanang? Saan nga po na dito? Saan na po na dito? Saan? Naggulgulagulak Manong Nemi akas taon iti sangit ko. Ajak kabailan nga anugutan nga naregreg ti sikog ko.
ti anak bi ni Romel. Ni Romel nga di pay laeng ket ayat kun ken kuana. Ngay patpatig ko unay-unay itinapudno. Saan ko manugot manong naming awanin ti anak mi? Saan ko manugot? Iba't patag ko unay-unay ni Romel manong naming taora idi sampay nga siyak ti inarim na idi adda kampay laeng idi ti college. Kat nagtalinaed nga isutikis ti puso. May mesa nga universidad tinagbasaan mi kada Romel. Agbadbada kami ti kurso. Agkakaeskolaan ka nagbabarkada kami manong. Basit laeng ti bilang mi idi nga agbabarkada. Aging ka nagbalin nga 13 ti bilang mi. Malas sa kunada. Ada kuno may sa nga mapukaw kada kami. Talaga nga masapul nga dagapo. Talagang masapul nga adda mapukaw gabuta saan nga common number. Sapay na 13. Pito kam nga babae kat inemda nga lalaki. Insangad ko iti tibagi kini Romel manong nemi. Impamuspusak tapno siyak tadada nga ikaso na. Nga kurang na laengan nga daldal ko tibagi ken kuana. Ngam nagsakit. Nagsakit manong nemi ta saan nga siyak ti inarim ni Romel no dikat ni Cindy. Adamat iti agarim kanyak karag iti lalaki nga barkada mi ngam jakmet kayat. Iso nga tapno mapasamag ti kunada nga adda maisina kada kami. Siya ko na mismo ti si Mina kanakwada tapno sa aring nga 13 tapno 12 dalang. Nang rugi din manong nemi nga nakariknak iti pan nakapaay. Nasagit tadyak na uray nga inarimnak ni Romel. Nasakit gabot ta uray nga tano siyak ti mangibaga ti panagayat ko ken kuana. Kadadada ko mga nasakit ta mismo at ti lalaki ti mangpahay kanya. Si Mina ak nga rudi ti barakada aging ga nagturpos kamin. Adan trabahok iti madamag ko nga agasawan. Agasawan da Romel kini Cindy. Adapay naawat ko nga invitation da manong. Ket gabot ha, inimbitaran dak. No pa amo kamasaktanak iti orela. Ngam napanak. Napanak medlatay matender ti panagkasar di giti duwa. Agsang sangit idi ti gaongak bayat nga buybuya ek ti kinaragsak dagiti duwa manong nemi. Ket kinablaw ka mismo ida idi malpasen ti seremonya. Nagyaman da. Imbagada ano awampay ti asawa ket sumarunuak maten nga agasawa ket laglagbek to kanumit ida nga imbitaran. Sure. Imbitaran kay tumit lahing no siyak tagkasara. Nga baka umuna na kayo pa yung agimbitar nga mga nakakiti bunyag. Kaya di ba nang imbitar ko kada kayo hindi kasar ko. Kinunak manong nami nga ingkatawa. Ket dinublek ngayon palagip kada kuwada. Nga anak ekto ti bunyag. Anak ekto iti bunyag ti umunang anak damano. Ngayon manipud met idin manong nami ket awam meten ti damang ko kada kuwada. Nga awam met ti mauray ko nga imbitasyon da no mga nakak iti bunyag. Ket gabut adda pay maysa nga kabsat ko nga di pay nagreduar nagkonsentretak iti trabaho ken sang kay baga ni nana nga nasyat met no jak pay lang maginubnobyo ken agasawa tapno matulungak dagiti kakabsat ko. Tanabayag idin manong nemi nga naulila kami iti ama. Liliklikak nga rod dagiti lalaki. Ket oray no sangot kumaida ngem nakakandado ti puso. Pinaturog ko lang ti dati nga wariknak idi nga ayat kini Romel. Gabutogasla mangnamnamak manong nemi. Uwen. Sana gidi nga napukawan iti namnama gabuta agparparik na kaniyak manong nemi. Nga agsabat to di dalan mi. Ken agkarelasyon kam tumet kini Romel. After 5 years manong nemi, napasamak nga rod,
iti panagkita mi manen kini Romel. Iti na minsan nga panagawid ko manipod iti trabaho nga iti tagor uray akon iti pagluganak. At dakot siya nga nagsardeng iti sangok. Nga iti kitahik no asino tinagdrive. Wow! Mabigbig ko nga dagos manong. Romel? Sige ka di nagpaiso. Romel? Siya? Saan? Sigamat, Romel. Ore mo may manungat awan taglabas. Nga saan tayo nga pa nakikita? Wala sing kalata. Takasla, saan pa nga nanayunan tim tawan mo. Kumusta ka na, Edith? Mabaling ka din nga awisan ka? Awisan na? A dinner date. Diyak maawatan no anya ti marikrik na takasla adda aglagto-lagto iti barokong ko. Nakaragragsakak ti pitik ti pusok. Nakaragragsakak. Nakariing manin nga dagos ti pinaturog ko nga ayat ko kini Romel. Kaya dito'y ko nga naamuan nga isumet lagayam nga awan ti mauray ko nga imbitasyon da ang mga nakakiti bunyag. Ta, adagayong diferensya ni Cindy. Agpaiso ka na bagbagan? Romel? Ganya. Nga ada diferensya ni Cindy? Nagpa-check up kami siyempre. Imagine, 5 years na. Awang pwede anak mi. Unang atot pa muspusan, Romel. Mga dap kayo. Adap ay artificial insemination. Gam, nimit lagayam sinditan, dadiferensyanan niya. Uy, ang bigas at panang pereng mo kanya. May nakabagbagas digiti pereng ni Romel kanya. Agaslag pagpakaasiso na. Kadyak na puutan, nga inalan ti may sang imak, kadua adak kulap natin ang petpet. Sa narunugyan nagpagpakasi. Nga kunana. Edith, please, ipaayan na kami iti anak kini Cindy. Kasladyak mamati, manong namikan kasladyak maawatan, patyan na kano manong nami nga siyak pailaeng tipatpatig na. Nga siyak, isupay lang ko na ko. Patyan na nga isupay lang tipatpatig ko, aging gana ita. Kadawang pa lang ti asawa. Kanadyak pa nadaan ti nobyo. Inulit na lang tinagpagpakaasi kanyak manong nami pututan na kanu. Kanidod kunto kanu katakwada kini Cindy ti anak ko tapno isuda iti mariingan na nga naganak kang kuwana. Nagwaret nga dagos ti panunod ko manong nami. Diyak lagid di maitured nga ipadawat ti anak ko iti asin naman di taoray no pudno nga amana ti lalaki ngam saan namat nga pudno nga ina ti mariingan ng ina. Over my dead body, napuutak layangan nga man anugat akmaten nga aramatak kadi ti anak ko. Tapno maagaw ko ni Romel manipod iti asawa na. Imanugot ak ngarod manong nemi. Nga jak pinanunot no niyan to ti agbalin nga resulta na. Wen, pututan nak. Ngam jak to pulos ited kadakwada ti anak ko. Tas sino ko matag mauyong nga babae nga basta latari padawat na ti anak na. Umanugot ak Romel. Gabuti patpatig ka. Kayat ko nga agkanaig ta. Paragsakan nak agragsak ta nga duha. When ipaayang kayo ti anak kini Cindy. Manong nami imanugotak nga rod nga makinaigak kini Romel. Imanugotak nga rod manong nami nga ipaayak ida iti anak nga pututan nak ni Romel sa kunto ipadawat kadakwada ti anak ko. Ngam ti kunakon manong aramatek di anak ko manong nami tapno maagaw ko ni Romel manigpod iti asawa na. Kalpasan din kang panag-dinner manong nemi. Adda kami din iti uneg ti maysa nga kwarto manong nemi. Kwarto.
ti may sa nga hotel. Mariknak nga adayat anay laok manong. Agaslay ti ayat anay laok kadigiti arakop kan agek kumet kan kuwana. Tabinales ko manong nemi dagiti agek. Impangay ko nga rod ti amin ko inted ko ti bagig. Inawat ko ti bini nga intukit na iti saklot ko. Kanin daw dawat ko nga sabi ko ma taagtubo day ta nga bini nga na itukit iti nadameg nga saklot ko. Sabi ko ma nasaan lang maminpinsan manong iti panag-check-in mi. Manipod met idin kaya intultuloy min tinalimad nga basol a relasyon mi kini Romel. Inlimad ko met daytoy kini nanang kaya di kakamsat ko. No pay amok manong nemi nga dumteng to ti panawen. Ama ibulgar tagsikugak lang agsikug. Wan ngem maamuan danton mahamandot ritan makamuntudan awan tumaten di maaramidan da no maamuan danton nga masikuga maabulanen adjakon madatngan ket nagpa-check up ka mismo. Wow, positive ada nagpitpitik iti saklot ko. Ay edit daskin nga rin ngagsibugta. Talaga masabol nga ngagsibugta. Iso nga no siyak ti tumawag ka umay nga dagos. Uwan manong nemi saan ka nga amo ni Cindy ti plano mi. Nga maawan to kanon ti marami da ni Cindy into no. Isang pet na kanon ti anak ko. Delikado na ko nagtinakam ko manong. Kasanon no dinan to awadan ti anak ko. Ang mga niruruman nanto. Tumakdakkel tinamnamak nga dakam tuteg denag kas agasawa kini Romel. Uwen. Santo lagi dia kayat nga awatin ni Cindy ti anak ko ti putot mo Romel. Ket kapilitan nga si kakensyak tuteg den na. Datan tuteg den na. Nang namnamaak manong nemi nga santong maawat ni Cindy ti anak ko. Ore sang peto ni Romel kas pagarigan. Ngem jak pulos ni namnama ti simarno nga napasamak manong nemi. Wen. Karuruar ko iti pagtrabaho nga idagur ora kon iti pagluganak. Bigla manong nemi nga ada nagsardeng nga kutse ti sangwanak. Nga ti ambok idikat ni Romel. Ngem naladawan. Iri mabigbig ko manong nemi. Nagigtutak. Ni Cindy. Limok magayaman ni Cindy. Biglang dinarupnak nga umapapoy digiti matana. Ginabunak. Lumabanak. Edi kunak manong nemi ngem napigpig sa isuna. Ngem iti siya. Nagbalagi manong nemi nga nangitumba kanya. Hayop ka. Hag-agaw ka tayo sa upon niya. Taka. Hag-agaw ka. Induron nak manong nemi kat natulidak. Idigandatan nak nga ipayat naglisyak. Inkarigatak na timakder nagpaarayat. Help please! Help! Help! Ngam jak amuno adda umarayat kanyak. Pati ti gwardya iti opisina mi ket nabigla. Ta iso kumama nung name ti alisto nga umarayat. Inulit ni Cindy manong name ti imbasbasawang na. Ngagaagawak kano iti asawa. Tumarayak kuman nga madayo. Ngem nagamatan na ti ulok ket pinungot-pungot na. Bimalasak met manong nemi napigpig sa isuna. Aging ka anariknak tinapig sa nga danog na iti tiyan ko na paatrasak. Sana insaruno nga kinugtaran ti buksit ko na parosisiak. Kat na ipatagpapak iti semento. Nagikisak gabot ang mariknak tinalaos nga sakit.
Dimtengen ti gwardya nga mangigaw-gawi den kini Cindy manon nemi. Ngem nalado nga dimteng. Tay di kita tinakaitepapak. Dara? No! Dara! No! Saan nga po na ito eh? Saan nga po no? Gapo siguro iti palagikis ko, ken nervyos ko, ken ti kapsot ko manon nemi. Ket napukaw ko ti puot ko. Nadyak ng puutanen, no anya digdi si Marno anapasama. Ngay di agsublin ti puot ko manong nemi adda akon ti ospital nga ninanang ti mangbanbantay kanyak nga awanin ti anak ko. Napukaw kon ti anak ko. Nagsangsangit ak manong nemi. Awanin ti anak ko. Awanin. Ti baog isandeg mo sangit. Sa sino ko mati? Saan ngagsangit nanang? Awanin ti anak ko. Anak mo, apa mareknek idak kilabason? Anak ti baog. Ipatpatek ko ni Romel nanang. Iso lang ti lalaking ipatpatek ko. Ngawanit sa bali pa nga ayatek iti agnanayon na saan nga iso. Ni Romel nga daan ti asawa. Nga ti asawa na kat iso iti nangraot keng ka. Nga kinugtawog taran na ka. Nga iso dahi tatirason no apeng nga naipatipap ka. Nga nagregreg mo ti sikug mo. Ha! Anak ti baog. Mabaling kong isak lang dahi siya nga babae nanang. Wait. Pinatay na ti anak ko. Iso ti kriminal. Kriminal dahi siya nga babae. Isak lang ko. Sumardanggan. Anak ti baog. Di mon padakilan pa eh. Ti problema. Di mon pa atidugan pa eh. Hindi pa nagbasol mo. Alam mo ka di amo. Nga tinapasama kit iso ti balag keng ka ti Diyos. Anak ti baog. Napaumelak manong nemi. Kasla. Basla bigla nga malagip ko ni hapon Diyos. Diyos ko. Pakawarindak. Gabutin na laos pa nagayad ko kini Romel. Kaya nakarami dag ti kalabasol. Nakapanununtak itinangis nga panggep. Pinatgak tikid daw ni Romel. Ngam saan ko nga itad kang kuha na ti anak ko. No digit alamatag tab no maagaw ko ni Romel iti asawa na. Diyos ko. Nupudno ti ko na ninanang ko pakawanin dak ko ma. Pakawanin dak ko ma Diyos ko. Nangalaak nga rod nga kapilitan nga nangalaak iti bakasyon ko manong. Nagbubuka kiti balay mi tan rumwarak ket kitaan dak dagiti tao taglawlaw ko. Kaslasang ko nga may sarang tirupak kadakwada manong nemi. Amuda anasing petak na emaak abalasang daytat na emulay ti panunot dagiti karubami. Ngem kalpasan de samak akas iti kuna ni nanang. Anya ita ti sawen kanyak dagiti pada ka tao. Singpet kiteb. Siya gayang manakaululimek nga awan ti pakaidamdamagan na iti ayat. Kat siya gayang tinalimed nga kabit agagaw iti asawa. Pinasyarnak ni Romel dito balay ti may sangal daw nga awan ti kaduak. Diyak kumakayit idi nga pastriken ngem nagpilit ket kunana. Edith, Romel, nakasaganak amang panaw iti asawak. Nakasaganak amang panaw iti asawak. Katsikakan siyak tagdan na. Romel, sa nga bali nga naragreg ta anak ta. Sa nga bali nga, napukaw ti anak ta. Nakasaganak latang ang mag-isya na ti asawak. Katsikakan siyak tagdan na. Romel, manong nemi kaslasaan nagkamamati. Taday ta iditi talaga nga panggap ko. Ti mangagaw kay ni Romel manipuli ti asawa na. Kaya ta adatoy ni Romel nga mga magbaga nga mapasamak day ta nga rantak.
Nga da ito edit arapahap ko. Ti panggap ko. Ti mangagaw keng kuana. Siya kanun ti patpatek. Romel, sa mga mo tararamidem, unay bagbagan, amok. Amok, masapo lang sukatan ta, tinapukaw nga anak ta. Iso nga, manong bulan ti palabsan ta. Sa tantuman manin agaram, mabalin ti agaramin. May sa bulan, 2 bulan, umanahin ti may sa bulan. Manong nami adadan nga matikaw ti panunot ko. Dito yung dinabayag ko ng inururay ko nak. Nga mapay kaslagkad kay dak. Nga ori di agsubli ako niti trabaho, tawtawagan nak ni Romel, kadibagbaga na ngagdan na kami. Ada ka no, naalanan nga apartment, nga pangibalayan na kanya. Ska, ano ito nung bengaramidek? Umanugot ka di? Umanugot ka di ngagdan na kami, akas agasawa kini Romel. Manong nami daytoy kuman tinapintas nga gundaway ko. Tamismon nga ni Romel ti umayag pagpakaasi nga ituloy mi ti relasyon mi. Ngano anyaman tinapukaw nga narigreg ti anak ko, anak mi manong ket masukatan. Kayat na nga sawen manong nami ijajay na manen iti panagkanain mi. Adda kano pa yan manong nami kasayrawan no apartment nga nasapulan na no di kastakit sadyay kami ngagdan na ka tapno siya kunti bilang ng asawa. Dito ko man tigundaway ko nga manugot taray ito nga ruti kayat ko mapasamak nga agawik ni Romel manipod ka ni Cindy. Numanin tawagan nak ni Romel manong name hello Romel, asa dagakon? Ha? Umay ka dagasan? Umay ka dagasan tapno mabandag dinner and then in that tonti hotel. Mabalinin, diba? Abag sumutin manong naming nga dalugan ko, manong naming nga taxi kata taxi? When? Ayan mon, kasada ka kita na. Unang nagsubli ka taoneg? Romel, nakalugan akon. Diba ka kita nga urahin nak? Abag sumit nga na taxi. Umay ka pa siya rin di balayo. No. Hanakalagi di pastor ka ni nanang ko. Nga may di, sikan di patpatig ko. Jakon kayat ni Cindy. Sa mo nang kayat, nga may subalit asawam. Anang nga kayat mo nga ramidak. Urayak nga mabalo ka. Ha? Gatuin. Na mabalo kan ton, awan ton di problema. Nadlaw ni nanang nga da problema. Ay, anok nakatibaog. Edit ko na. Ay, nanang, alit na unang ay nga pampanunutam ha. Makunkonsensya ka di? Nanangan niya kumat pakakonsensya. Kaya wala na ta, nakaaramid ka di ba sa kadakil nga basol? Ay, di pa nagkunakit saan nakapay nga napakawan ni Apo Diyos. Iso nga ulit-ulitam dagpakawan king kuanam. Ta nakaaramid ka di dakil nga basol. Nanang, nga kasla di mo pala kayat nga agbabawi unod sa among nga pagbabaw yan tinaramid mo. Di mo ka di madlaw nga sa bahay ti parang kita kang kaitan di kita karuba tayo. Ha? Sika nga edit nga namnamain da nga nakasingsingpet naka-MM awam pa ti damag da nga nobyom ngem gayam ket may saka akabit nanang diyan ka nagayayatan ti pasamak. Di ko nagayayatan ti napasamak. Asanak nga nayak di kalmaan balasang ka o. Amok oris among iba ka. Hindi pa lang nagayayat ka kini Romel sang ka di. Ngayon saan nga sikat inaram na. Sa balit inaram na kining kasar na. Nga lahat talaga po na no apay nga saan ka nga makadesisyon nga agpili ka na ginagar-arim ka ka.
Saan nagayam nga mabututan ni Cindy? Tada diferensya ni Cindy. Agad si kamatan tinasidgan na. Tamo na siguro nga dahil di panagayat mo kayong kuha na. Manukot kami at gaga. Na nang mamaling ka ding panawan dak. Adana sa kanyang ngaramidek, diya kahit may isturbo. Oh, diya kahit may isturbo. Di mo kindi kayat at masider. Kada ito ti pampanunutek, kang laglagi ba kang kanayo dedit. Laglag kalauna yan nga tao. No nagbidot ka lang arudan. Kahit ulitan pala natang bidot mo. Hamok matkat. Nga tawagan na ka na dyan nga Romel. Amo matkat. Nga nung kasta nga awa nagdibalay kat nawaya ka nga mang pastek kini Romel. Isupi kidetan eh. Nana, saan ka din nga dati tikot sa'yo na? Isunan. Oy! Siyak ti mapan mangsango keng kuhana. Kat saan ko apas pastrikin. Pagsaw-saw ka diti gaga. Gaga? Gago ko na yun. Ay, Juan! Nang, tal na kayo kumalaeng. Kasarito yung kumakasayat ni Romel. Ang mga masaktan mo iti magbagayo kat dadako sa panggip na kanyak. Ang mga pilitan nak, ang mga kidnapan nak. Juan! Siyak ti baga mo. Siyak ti mang sangoy ti dahi nga lalaki. Ti sa iro nga lalaki. Lingarod na ng manunemi iti nang ilukat itiri daw kat nang ikomis mo ti dialog da. Na mga malim yun, nana. Rabin! Kamutalim na kan Janet. Kan basado alas sa isaid. Ay, nabangarot nga rabi yun nakasta. Mabaling ka di sumrek. Tanyat masapol mo barok, sir. Sir kunak kaputa madaydayaw ka nga, sir. Uwe ko pasyaran ni Edith. Balasang dyan anak ko, sir. Ngayon si ka at asawam. Kung nakamalang na masirib na kiti edukado, professional, na kiti mga publisina. Hanyang mahansamit. Saan nga mabalin, ti magbagam, nga pasyarib ti anak ko, balasang man nga pesong si ka at asawam. Iso nga mabalin ka di, sir. Sardangamon ti anak ko. Nana, pastor ganda kumatap no napindas ti panagsarita ta. Ala, tamno di mo't kunain ang saan kong amot ti pasangaili. Pastor ka pagtugawan ka ng saan nga ti anak ko ti sumangukan ka. Sikakan siyak, eh di mas kan nga agsarita tinalapat. Dito man ti magusgustuha kininanang manunemi talaga nga mudak nga ilaban. Sa bagay manunemi talaga kayat ko naliklikan ni Romel. Amiris ko nga talaga na nagbiddotak. Kan jakon kayat pa'y nga muulit ti biddot ko. Jakon kayat manong nemi nagtultuloy nga nababaan ti panagkita nagditaw kan nga. Kayat ko nga turin ti biddot ko. Bareng no sampay nga ladadaw ti amin. Nagpagpakaasin ni nanang manong nemi nga sardangan na ko ni Romel. Inlawlawag na ti amin. Nga oray no saan nang nga kayat ni Cindy ket asawa ng tulad ta. Nga oray nga ta no adda maarabid nga legal separation. Madinto ka nulat ta. Malasid ka no lumabalo isuna. Sana inya nga umanong nemi nga. Ay no kayat mo nga talaga ti mabalo agad. Apay nga sa mo sa bidongan ti asawam. Nana, makita mo? Saan mo nga amaramid? Ay naaya Romel, sir. Saan mo ko mga iramraman ngagtultuloy ngagbaling nga dakas kay managbasol ti anak ko. Kain oray si ka. Nagbasol kay ngagpadpada. Diyo ko man orayan pa nga makapungtot nga po Diyos kada kayo kat dusain na kayo. Alala pumano kan sir. Kat sarde nga mo ti anak ko pang nga asim. Manong nahimi datamat ka di na pagyamanak kininanang. Tati, isuna ti ina nga talagang kitaan na kinaramidan na ti pagimbagan ti anak na. Kalpasan nga nang rabi kami kininanang manong nahimi kan kalpasan nga nakadigusak. Adaman na nagtugtugtog. Mabilay, kumaya ko! Nanig ko manong nahimi.
No asino tinagtugtog. Ay, Alex, barok ka na. Sobra ka. Kaya nagtugaw ka. Alex? Sino nga Alex? Natugtog tiri daw ti kwarto. Ay, amok nga di ka pa nakasagana nga maturog o sarsardambay lang. At makasabol ka. Sino na? Ni Alex. Slawan di malagib ko nga Alex. Alex nga kinaradwaram ti high school. Ngam sadya Manila nga nagbasa iti college. Naggapo iti abroad. Malagib ko. Sige nang, umaya ko na. Mabiglaan. Ni Alex. Manong name. No ni Romel kat na inlabak idiada kami ti college. Ngam ni Alex manong name na inlabak kang kuha na idiada kang balang ti high school. So nalaing di. Tasaan ba't nga siya iti as-asigan na? Adayumot kanyak. Alangan ba't nga siya tumasadag kang kuha na? Sira nagsaka karod manong name nga ng sango kay ni Alex. Flowers for you. Edit. Thank you, Alex. Amom, ito iba ganina ng Alex ti makasabol kanyak. Nakamaypay ko pinang panunot. Ito kuhan, iba ganina ng kinaradwaran ka ti high school. Malagib kon. Tinagbat kami iti ikaskaso. Ano? Idadata ti high school. Kras ka iding. No asid gang ka, ataywan na. No, humot Malagip ko nga ni, naga na, kadkadwa mo, ni Eva. Nanubyam sa ni na Eva, idi. Humot kumusta biyag? May isang engineer. Engineer. Engineer Alex. Kalbasan ti duwang atawan nga pa nagtrabaho. Hindi man nakapagturpusak. Ada over kanyak ti Saudi. Nabayag sa jay. Nakaipatakdera kung tibukot ko ang malay. Kanata pa yung negosyo. Akong kontrata may sa kontraktor. Akit, kumusta nga iti pamilya? Isungarat nga mayak, takayot ko di madaan ti asawa. Tanam naman ko mga rod nga awang peti nagbaling nga boyfriend mo. Nadamag mo ka di? Aping orad ngayon, Micah. Sana ka may karikang ka, Alex. Nabit pa yung nagbasulak. Talo pa lang ang bulan. Sibod na ibulgarte. Kinatakis ko ang babae. Nagkirelasyon na kiti lalaki nga at daanin ti asawa. Nagsikugak. Takait ko talagang agawin isuna manipod ti asawa na. Jack libakin na talagang ipatpatid ko. Yung namiris ko. Sanggay marumbing. Kinabuno na. Gab-gabunan dito itay. Nasapa nga yung may. Idijaya na ti panagdan nami. Yung ko namat ni nanang. Mabalo ka pa yung umuna. Sa amon tumasawat anak ko kuna na. Dinamag manong name ni Alex ni patpatig ko palaeng ni Romel nagwingi-wingat. Saan ko nga patpatig bay? O niya palang Arthur Rahim. Sa akong dayatem. Nadlaw ko matidikit nga ta pa nag-crush mo kanya. Maon mo ta, aman. Sampai ka nalataw ti amin. I love you. I love you, Edith. Sa anak nga may kari, Alex, may kari ka. Anya man tinalidang nga napalabas mo. Nagasaga na kumawat. Kunadan sa ti kanta nga, tinapud no nga ayat, kat awan patig tinaglabas. Mangmangig ko na ta kanta. Kanta ang mga rod. Sa anak mat kasuyinger. Saan ko mat nga mo kanta. Posible dakat nga tao nga dinamog kanta. O ore bayang magilaw. Kada bahay ko mo. Bagkat katawaan naglang. Alaman, pagkanta man. Kasalot tayo na. Tinapudno nga ayat, awan patek tinaglabas.
Sanguan taket masakbayan, arang tay ti masakbayan. Rong sabi di lyrics na, talaga nga wrong. Abalik, sublikan tumanin. Kadagawan ak Alex na dimteng kanibiyag ko. Kadnam na mahem. No talaga nga napudnot panagayat mo kaniyak. Agyaman ak, tamay kariaken ka. Siyak nga nakaaramid iti bindot. Idi ababa nga panao manong nemi sinardangan nako ni Romel. Idi maamuan na nga addan ni Alex iti biyag ko. Nangaro na nangaro din manong nemi idi dumteng di pa nagkalay sami kini Alex. Nga ni Alex manong nemi tinaikari nga lalaki di biyag ko. Nga katakta ko na ko itong palbiyag. Ni Alex nga idi pa lang high school kami ket addan panagkras ko ken kuana. Bali ni Alex manong nemi iti bilang ko nga first love ko asaan nga akit nga ni Romel. Nga no pa ni Romel manong nemi iti nakauna iti amin ko. Nga di taonay iti dayawag ken pagyamanak manong nemi ken ni Alex. Tatilikudan ti amin ket talagang impateg na. Sigon kan kuana manong nemi ket saan napulos nga nadaan iti karelasyon. Taimpasnek na nagbasa idi addan iti college aging nga nakapagtrabaho ken nakapanan sa Saudi. Nagagasgasa tak manong nemi ta ti asawak tinasawak ket addan bukod na nga balay nga isut pagnanaidan mi ita. Agraman meten dagiti duwa nga anak mi. Dito nga rod ti paset ti lagip ti napalabas ko nga tiyak tupulos malipatan nagyaman unay ti anos mo nga nang ibasa ket sapay ko nga dapat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag kadagiti patak nga di mga ken nagbuya. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo Edit itilawag sila. Thank you Edit. Ken thank you met kadagiti amin nga nagbuya ken nagdengeg. Pero matenti paghayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Mangibat-bati ako kung tinimbag nga oras kada kay amin nga sangapada. Bye na po and Merry Christmas.